Dramatični kontrapunkt ovog krajolika, uskovitlanog fojničkog mikrokozma, može biti djelo samo maštovite prirode, koja se u nesputanom zanosu igra i stvara. Pitoma dolina bogatstva cvjetova i bilja. Divlje šume po padinama gorostasnih planina, čiji daleki vrhovi nose svijetla nebesa i zaustavljaju oblake. Visoko gore, vode jezerski mirno mudruju. Bučne vode strmoglavljuju se samoubilački niz litice i klisure beskrajnih šuma. Vode što su hiljadama godina sedimentirale i neimarile ovaj grad. Fojnicu. Grad na zlatnim vodama. Srednjobosanski gradić Fojnica ukotvio se na 5 riječnih tokova u dolini koja je, voljom hirovitih geoloških mijena iz pradavne prošlosti, gotovo potpuno okružena teško prohodnim visovima. Iz Fojnice tako čovjek i danas može otići samo jednim, onim istim putem kojim je došao. Prvo domaćinsko, stalno ognjište potpaljeno je ovdje u vremenima otkrića i početka upotrebe metala, prije oko 4000 godina. Ne treba vjerovatno ni sumnjati kako su i stari Rimljani tokom svoga višestoljetnog boravka u ovom kraju koristili rudno blago. Kopanjem zemlje i ispiranjem zlata iz zlatonosnih voda brojnih fojničkih rijeka i potoka. Kao poštovaoci i zaljubljenici neprocjenjive darežljivosti vode, zakleti strastvenici higijene i zdravlja, znalački su koristili obilje, blagodeti i krepost ovdašnjih termalnih i mineralnih vrela. Na tragovima i tradicijama rimskih zdenaca i termi nastali su i ovdje u Fojnici, već nadaleko i uveliko afirmirani, golemi i moćni Reumal centar za medicinsku rehabilitaciju, te njegov mlađani i poletni poslovni partner Aqua Reumal, apartmansko naselje sa veoma primamljivom, već gotovo fabuloznom ponudom. To su danas 2 temeljna oslonca snage i razvoja zdravstvenog i rekreativnog turizma i budućnosti fojničkog područja. Reumal, egzaktno argumentirano i bez ikakve dvojbe, jeste najveća i najznačajnija zdravstvena institucija rehabilitacijskog karaktera u Bosni i Hercegovini. K tome, osvjedočeni ugled, znanje i umijeće liječničkog tima, najsavremenija medicinska metodologija i tehnologija, visoko profesionalno medicinsko osoblje, izvanredan prirodni i smještajni ambijent, kvalitet svih usluga, izvanredno bogata i raznolika ponuda slobodnih aktivnosti, čuvaju i opravdavaju besprijekorni ugled ove institucije. Aqua Reumal je supermoderno koncipirano apartmansko naselje namijenjeno odmoru, relaksaciji, sportskim aktivnostima i igrama, prava košnica izvora i izazova razbibrige, veselja i zabave. Za sve bjegove od frustrirajućih stereotipa svakodnevice i za sve ponuđene aktivnosti opremljen je svim najmodernijim objektima, prostorima, tehničkim i inim rekvizitarijem. I uz to ima sigurno najprimamljiviji svim gostima bajkoviti akvapark sa mnoštvom bazena i pripadajućih im čudesa, kao da je vodeni Disneyland za velike i male. Na kraju ili na početku, svejedno, treba kazati kako sve rečeno upotpunjavaju, još i oplemenjuju Aqua Reumalovi wellness tretmani. Istinski uzleti do neba, antistresne i regenerativne procedure, masaže, dozirane fizičke aktivnosti i mentalna mirovanja. Brojni su još temeljci fojničke turističke ponude i ekspanzije. Najprije sam grad i u gradu čaršija, ponešto orijentalnog daha, vrtlog dućana, restorana i kafana.
pa neodoljivi zov prirodnih ljepota koje čovjeka ostavljaju bez daha i bez riječi, mogućnost šetnji, trčanja, biciklističkih, motorističkih vožnji i adrenalinskih jurnjava proplancima i gudurama kroz šume i uz plahovite vodotokove. Pa svjetska, regionalna i gorštačka gastronomska remek djela u niz znalački uređenih hotelskih i gradskih objekata. Iz ovog spektakularnog fojničkog spektra imenujemo barem minimum. Franjevački samostan. Za vjerske potrebe članova velike kolonije Dubrovčana, Sasa i dalmatinskih Latina, zajedno sa skromnom crkvicom, prvi put izgrađen 1339. godine. Danas je istinska riznica bosanske povijesti. Uz muzej historijskih artefakata i dokumenata i biblioteku sa 40.000 knjiga, s njima i 13 ikonabula, među najvažnije svjetovne relikvije spadaju ahdnama sultana Mehmeda II. Fatiha bosanskim katolicima o njihovim ličnim, imovinskim i vjerskim pravima iz 1463. godine. Dokument svjetskog značaja. Džamije i tekije, najvažniji sačuvani, arhitektonski relativno skromni islamski sakralni objekti su Atik ili stara džamija iz 1551. i čaršijska, nedavno obnovljena i građevinski osnažena džamija iz 1666. godine. Fojničke 3 tekije, od kojih su sačuvane 2, sveta su okupljališta derviša nakšibendijskog reda, ambijent u kojem se čuvaju i njeguju mudrosti islama. Prokoško jezero, smješteno u prirodnom amfiteatru na visini od 1635 metara, sigurno spada među ono najljepše što oči mogu vidjeti. Glečerskog porijekla, jezero je poznato kao stanište endemskih primjeraka flore, vraničko zvono, i faune, triton, vodena životinjica, po pastoralnim stočarskim katunima i planinskim kolibama, domaćem siru i pitama ispod sača, ljekovitim travama i nezaboravu. Slapovi Kozice, serija vodopada do 20 metara pada, u skoro nedirnutoj divljini sa drvenim hladnjacima i ognjištima za izletnička grilovanja kod prvog vodopada. Rekreacijski centar Brusnica smješten je također u vrletima planine Vranice na 1580 metara visine, ali već potpuno kultiviranim i nalik znamenitim evropskim planinskim centrima. Centar raspolaže sa 11 luksuzno opremljenih apartmana sa 45 ležajeva, plinskim grijanjem, saunom, salonom za masažu, vrhunskom kuhinjom za kojom ne zaostaje ni bife sa domaćim rakijama i napicima od lokalnih trava. Ljeti se ovdje uživa u šetnjama, primovanjima, branju ljekovitih trava, jahanju, streličarstvu, ribolovu i lovu i vlastitim opredjeljenjima i odabirima. Zimi je mnogo aktuelnije skijanje i sankanje na uređenim stazama sa liftovima od hotela udaljenih cijelih dalekih 50 metara. Brusnica je pravo otkriće i za najbiranije istraživače i uživaoce sličnih evropskih destinacija. I možda malo neskromno, ali na kraju valja citirati jednog nedavnog fojničkog gosta, čovjeka koji je vidio svijet. Rekao je: onaj ko dođe u Fojnicu i kaže da je još nekada ili negdje vidio nešto ovako uzbudljivo i smirujuće, ili ne zna da gleda, ili ne govori istinu.